Ada lain setong geding sang posang. Mak beri rasana nyamjung ambok pakai karaton siang kelabon malam pikiran acara dulu comak mun pikir tinajeng tak biasa na bos apos tak biasa na pada orang kabingungan pada orang sepeda kaposan kok apa rasanya kabul pikiran coba kok tertawa atane aktivi kalau jorna jiwa tinajeng osawati ya benar cangkolan abdina sebelum epon dajunan mana bikin eti atanya dajunan pun apa na ajunan si efek kere acara ajunan pada si muda efek kere corak nama dan orang si bingung pun apa si nyangka boleh panggilan epon ajunan tahu apa nama perkara si kok dedung sangka datangi orang laki mayung datangi orang lalaki iya lebat itakim mana laki kenikah mak turun pas orang ngajar cangkolan abdina orang laki jadi ada lain ya area lebat dari mimpi nasi kompa oh lebat dari mimpi tak epon abdina aleng kakak abdina mana epon katipun apa ada mimpi epon ajunan orang gagak para juga sampai abelanya dengan kompa oh saya maksud sampai abadnya apa sih raja epon asmana kenikah jak Raden Saroto mbak masalah Raden Saroto iya kenikah si bidon na keroci tabangkisan abdina pacet gontok patok lah jadi ya Raden Saroto Raden Saroto ireng lah Kak Mas kau udah terkenal ada panjenengan Kak Mas ini serakatina ceng bila posan kok pas tak kuat abdina mikirnya mudah panik Kak Mas bekelepon kau nak taruh aponong cung ya oh cek ngocak pokal kita eventa ajunan todus malo ya sih nama ini Mbak, cak nama Odi saya dari Talango Berema lo malo Kaan Tuan Pasemaan Raden Saroto Mun aja dan cek katibien Bon pasera kak entau cing bon pasera Tantone ban Mbak Sulia om kuwen Mbak Sulia kak manika cek katibian kak Saroto tore kanto Kaula teromak apulong Saroto Kalinalan bila namula Mbak Sulia serati kani kak sesepo cing sesepo kak Sutakti kani kak bon Eberin si kak Sutakti
Pak Sutapi kene kacung Botion na lancung rajo sogok kaulah terus Pak Sutapi laki ya kok Iya. laki ya kaulah Bila nangan saliran Raden Saroto bocor perak bedeton aja sing tambah sarotot Tarajukan wak maksulia seratin Rega sekarang kita Jisai Saroto wak pisan Raden Suwarno Mbak Mas Wania bodoh napa jeng bodoh masa ada dina udah di bawah bodoh keluar bodoh arwah Raden Suwarno terjukan wak bapak mat lan nyonya Mas Wania Bapak Suwarno Kijeng iya saya kocak Sinar Putra aku benih kenika Ibu Sulia berduduk Mas Wania hari ka engkok bedo si iwaca aki emban pasir racun ngocak si Sulia emban kati pon apa cak Epo engkok posang soro adu aau be amin amin haria Suwarno cek gandang nyonya Mas Wania serti pamale bang Ibu Sulia nikah jung pamale
gerus. Bungana mak tadak pada laju pita panasilain suarno. Seneng bila cara panika cung. Bek lecen. Lecen sakoni tak ada di masalah asalkan perjalanan tetap lancar. Tak apa kan lanjut. Arwah badara den apik emban. Mun ijan lok apik tulingan. Leres. Kak dinto pun tercantum. Raden apik sorongan cerban nyunyana. Takok rama oma beda papangkian sumahri ayana norma. Mau beda papangkian pandek nih kan. Tercukin bundana norma. Pembadu itu rasa sampian.
celok tantolanyan teremban arwah badat retan hori bos Bali ban Mbak Farida lah kenika pangki sak pasraan namari nabi anto bunga nabila nangale tak kuat rasana ate pangeran Bali kaantuan hori ban Mbak Farida Monse Hariban Mbak Farida arwah Jemban arwah Agus Jauh Hariban Mbak Elsa kaantuan mak pasemaan sampian Saya dari Talango poteran gini kacu. Bolami bada dina. Bodoh pakun bodoh. Bila bodoh ibu nih kak bodoh. Mas Oti wak ben Siti Muhammad Inna. Misnawan Banur Habibah. Mas Oti. Sampai
Tantono nyonya Sa'ria kewajiban Kakebay mak di budi Abdurrahman Abdurrahman ruwa sorodana arwah tanto calon mabeli Durrahman sengkang sanaos mak katipanika kabadaan Durrahman. Coba ayana ayu kene kasuluk anto sanesan kita alongku. Ka anto ayana ayu. Kakabay mak di budina Durrahman. Cukan sairi wa ayana ayu Kak fawaid cukan bang mumu ayana iko Kam ayana iko dak na intel. Kam manika. Cisairu wa katuana Montak anto jek ngocana intel jeng. Rama mah beda bagian Tarama bagian yuk Ngereng. Thank you.